ketentuanna amalae, ketentuanna ibadai makedai. Syarat ritarimana ibadata dua. Syarat ritarimana ibadata dua. Tiga yaro dua, ikhlas fi. Si bawa yang kedua benar betuan nasi turu pi petunjuk nabita. Pertanyaan selanjutnya, tegaena riaseng ikhlas pape balinna naya riaseng ikhlas semata-mata karena Allah. Nekata para jeka dampe rilalenna akorange engkase di surah riasa surah al-ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi keunikanna kul huwa dek gaga werekadana makkada ikhlas neke ternyata riasengi surah al-ikhlas. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dek gaga werekada makkada ikhlas tapi ternyata riasengi surah al-ikhlas. Pertanyaan agak sabar. Maka de topan ritata setidaknya engka dua guru. Tiga yaro, satu. Rilalenna kul huwa dek gagari bicara sangadinna fongallahu ta'ala simata. Kul huwallahu ahad. Puadai nama jepunna fongallahu ta'ala sewai. Allahus samad fongallahu ta'ala nonroi tak gatus sidina sewa-sewai. Lam yalid wa lam yulad fongallahu ta'ala ditnya mana ditnya deto nari manari. Walam yakul lahu kufuwan ahad fongallahu ta'ala de gaga sewa-sewa masin rupa-rupaiwi. Aga betuanna rilalenna kul huwa dega agari bicara sangadinna fongallahu ta'ala maka de topan ritata iya narosabakna naria sengi surah al-ikhlas betuan naria sengi ikhlas semata-mata karena Allah. Nikia yang kedua ria sengi surah al-ikhlas padahal dek na tepui alena ikhlas itu memberi isyarat. Maka dah ia tu ria sengi keikhlasan dek mana perlu ipau, keikhlasan dek mana perlu irampe, tapi keikhlasan hanya perlu dibuktikan. Betuan ada dek mana perlu yumungka maka dah loka kap mak birejama ikhlas ya. Pokoknya tajama bawan nih bahkan riasengi aleta ikhlas ya ketoreng ina solangi keikhlasan. Mangkala fi ikhlasil ikhlas faqad ihtaja ikhlasu ila ikhlas. Nigi to masengi alena ikhlas elok mupi tu ikhlas. Betulan ya rosengi keikhlasan semata-mata karena Allah. Idi to nasibah Allah taala misengi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui pengajiata rilalenna kesempatan malek biewe untuk lebih barakatna lo nikmai lebih riolok bacangi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topa jajiata iya mana sininna guru-guru ta iya purai pak guru ki nania didiki nania sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nasaba rilalenna ieu wennie merupakan pengajian pertama ta rilalenna iyahe masijie narima kuanna naritu insyaallah taala lonikmai topadat tumak ningiwi dua telu penjelasanna topan ritata mengenai pakkasiwiange rifuang Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga yaro yang pertama makedai bicarana toacai make yang kei die sewa-sewa nareko ripake gunai situru peruntukanna upakulingi make yang kei die sewa-sewa nareko ripake gunai situru peruntukanna betuanna pede ripake guna sewa-sewai situru peruntukanna pede makiang ke iaro sewa-sewai walaki contoh bingkung iaro tujuanna bingkunge eloi ripake mak bingkung naiya panakeang ke bingkunge nareko ipake metoi mak bingkung nasaba ya metoro gunana tapi nareko engka tahu meli bingkung narapi ni wetunna ak galunge ternyata ia robingkunna tulinagatum miri bolai ia rega tuli itaro miri lego-legoe deneng kanaripake mak bingkung biasa mete adai makeda bingku bawa miaro aga sabat nanaria sengi bingku bawami nasaba engka bingkung dek naripake guna situru peruntukan makutoni aletae nareko elo ki pakeang ke iwatak kaleta tapake guna lalo iwatak kaleta situru peruntukan. Pertanyaan agame menro peruntukanna ia hewatak kaleta ternyata mape bali wifong Allah ta'ala rimakedanna wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun betuanna de upancajiwi bangsa jinge nenia rupa tawe sangadinna barak kuaga nasompaka iar gana kasiwiangika aga betuanna tujuanna na pancaji ki fong Allah ta'ala nasabak nailorengi beribadah makasiwian rialena dengan kata lain nareko elo ki pakeang ke iwatak kaleta tapakke guna lalo iwatak kaleta beribadah nenia makasiwian ripuangi nasabah nareko engka tahu maka situbunna sehat fisikna nekia ternyata dek napake guna itu bunna maka siwian ripuangi dek napake guna watak kalena masompari fong Allah ta'ala dek napake guna lan roalena pugo ipasuron napuangi ya ketaorengi mompo amai were kadai makeda tau bawa miaro aga betuanna ia patunak yang ke watak kaleta narekori pake gunai situru peruntukanna nasaba wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun memang tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Kemudian kaitanna si bawa ia ropak kasiwiangi kaitanna si bawa ia ro ibadai ternyata
engka dua telu ketentuan perlu diperhatikan. Tiga ya roh. Yang pertama, Andre Gurutta Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah riwayatuna na tafsirei ayatna fuang Allah Ta'ala rima kedanna a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Betuanna alladzi khalaqal mauta wal hayata puang Allah Ta'ala pancajiwi amatenge nenia atuonge tujuanna aga liyabluwakum ayyukum ahsanu amala nasaba eloki nauji puang Allah Ta'ala maka daiga tahu maka sing amalana. Sebelum irita penjelasan na Andre Gurutta Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad nasaba tapa mompo iri parengeraku maka dah agaro kira-kira hikmana narilalenna iya rodenre ayae napa dioloi narampe puang Allah Ta'ala amatenge nainapa atuonge alladzi khalaqal mauta wal hayata alena pancaji wimatewe nenia tuoi. Pertanyaan magirona amatenge lek biriolo irampe nainapa atuonge. Ternyata mape bali witopan ritata satu makadai ipak diolo imatewe nainapa tuoi nasaba memang yolo metoi matewe natoi dege mon rebutina kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Maka defong Allah Ta'ala kaifa takfuruna billah magirona pada engka komasaka rifong Allah Ta'ala wa kuntum amwata na pada pura mana ko tu menam mate betuana pura ki dek gaga fa ahyakum na inapaki na paturi lebok na tanai summa yumitukum na inapaki na pamate summa yuhyikum na inapaki na patuo mananungan. Berarti susunanna mate tuo mate tuo berarti yolo metoi matewe na tuoy gangkanna khalaqal mauta wal hayata. Yang kedua ipak diolo matewe na inapa tuoy nasaba memang penekananna iya rodenre ayae nelorengi fongallahu Ta'ala tuli marengeran ri amatengi. Pertanyaan magina perlu kitu lima rengeran ri amatengi pape balinna nasaba maega tahu takkalu pari amatengi tege mon robutina maka da mega tahu takkalu pari amatengi di antaranya maleo rieng kalinga engka tahu makutanangi maka da bagaimana caranya hidup sukses. Maleo yang kalinga ya roh, bagaimana caranya hidup sukses. Dek muna gaga tau makutanangi maka da bagaimana caranya mati sukses. Ya roh nak kutanangi tau hidup sukses. Dek muna nang kayak kutanangi ya roh mati sukses. Padahal si hebat na atuo ngeta aku masalah saleh amat ngeta de toga gaguna karena kematian adalah pintu awal untuk selamat di kemudian hari. Berarti yelor metoke tulima rengeran ri amatenge gangkana ipat dioloi amatenge na inapa atuong. Yang ketiga
ipat dioloi matewe nainapatuwe alladzi khalaqal mauta wal hayata matewe irampe nainapatuwe nasaba elo ki na parengerangi fongallahu ta'ala makada nareko engka tau mate dek tunak kebetuan makada capu ni atuangena bahkan sebaliknya nareko engka tau mate nape tu napa mulai atuang mananungenna aga betuanna matewe lebih ralo irampe nai napa tuwe nasaba eloki na parengerangi fongallahu ta'ala imondrinna amatengi engka atuang mananunga. Oleh karenanya lanjutanna ayahe liyabluwakum ayyukum ahsanu amala eloki nauji fongallahu ta'ala maka daiga tahu makesing amalakna. Nah sekarang pertanyaan tegaena roriasen ahsanu amala makesing amalai andre gurutta al imam al fudail ibnu iyad riwayatun na tafsiri iya rodin re ayae maka dai nayar yasenge ahsanu amala tau makesing amalakna iya naritu akhlasuhu wa aswabuhu amal ikhlas dan amal benar nayar yasenge amalak makesing ikhlas pi 7 topi ikhlas dan benar. Pertanyaan aga betuanna maka de andre guruta in kanal amalu khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal nareko engka amala ikhlas tapi tidak benar lam yuqbal dek nari tarima. Sebaliknya idza kana al amalu sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal nareko engka amala benar tapi tidak ikhlas juga tidak diterima. Ia panari tarima amalae khalisan sawaba ikhlas dan benar. Pertanyaan aga betuanna maka de andre guruta al khalisu ayyakuna lillah nayar yasenge amal ikhlas engka ki pak dupai si mata-mata pemasena fongallahu ta'ala kita lakukan amal semata-mata karena Allah. Yang kedua nayana tosir yasenge sawaba ayyakuna ala sunnah engka ki jamai iya ro amalae situru petunjuk na Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dengan demikian ketentuanna amalae ketentuanna ibadai makadai syarat ritarimana ibadata 2 syarat ritarimana ibadata 2 tiga ya ro 2 ikhlas fi si bawa yang kedua benar betuan nasi turu pi petunjuk na nabita. Nah, pertanyaan selanjutnya tegaena roriasen ikhlas pape balina nayar yasenge ikhlas semata-mata karena Allah. Ne kata para jeka dampe rilalenna akorange engkase di surah riasa surah al-ikhlas kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi keunikanna kul huwa dek gaga werek kadana makada ikhlas neke ternyata riasengi surah al-ikhlas kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dek gaga werekada makada ikhlas tapi ternyata ria sengi surah al-ikhlas. Pertanyaan agak sabana maka de topan ritata setidaknya engka 2 ak guru 3 yaro 1 rilalenna kul huwa dek gaga ribicara sangadinna fongallahu ta'ala simata kul huwallahu ahad puadai nama jepunna fongallahu ta'ala sewai Allahus samad
Fangallahu ta'ala nonroi tak gapus sidina sewa-sewai. Lam yalid wa lam yulad. Fangallahu ta'ala ditnya mana ditnya ditu nari manari. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Fangallahu ta'ala digaga sewa-sewa masin rupa-rupa ini. Aga betuanna rilalenna kul huwa digagari bicara sangadina fangallahu ta'ala maka detopan ritata iya narosabakna naria sengi surah al-ikhlas betuan naria sengi ikhlas semata-mata karena Allah. Nekia yang kedua ria sengi surah al-ikhlas padahal dekna tepui alena ikhlas itu memberi isyarat maka dah ia tu ria sengi keikhlasan dek mana perlu ipau keikhlasan dek mana perlu irampe tapi keikhlasan hanya perlu dibuktikan betuana ada dek mana perlu yumungka maka dah lokak mak birejama ikhlas ya. Pokoknya tajama bawan nih bahkan riasengi aleta ikhlas ya ketoreng ina solangi keikhlasan mangkala fi ikhlasil ikhlas maka dihtaja ikhlasu ila ikhlas nigi gitu masengi alena ikhlas elok mupi itu ikhlas betulan ya rosengi keikhlasan semata-mata karena Allah idi tona si bafangallahu ta'ala misengi kuma sumbaki pale dek mana magaga tauki aseta ya rega masumbaki nadek gaga aseta yoki tanpa nama mi bawang tidak jadi soal tapi jangan sampai diumumkan sumbangata sumbangan yang masuk kemari malam tanpa nama 1 juta rupiah tapana kobi sedih nama kedai tiaro. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ia narodendre syarat pertama mesti ikhlas. Yang kedua, syarat ritarimana amalata ayyakuna ala sunnah. Situru pi petunjuk na Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah iya nahe diupayakannya. Barak kuaga iya ro ibadata tulis situru i petunjuk na Nabi ta. Nah iya ria sengi petunjuk na Nabi ta. Salah satu di antaranya dekna kebetulan makeda mesti pura panajama Nabi ta. Tetapi ketentuan nama kedai selama dek nasi salah si bawa purena zaman nabita selama dek nasi salah petunjuk nabita nasabah engka amala bisa jadi dek engka najame nabita tapi dilakukan di kemudian hari. Mengapa? Karena situasi dan kondisi yang menghendaki. Walaki contoh nareko jumai riwatuna nabita nareko jumai cicemi bang pak bangi iya mina bang pangulut tabilal menre pinabita riase na mimbara emak bereseleng napak bang azannya hanya 1 kali riwatuna nabita tapi sisen nama ate nabita maparenta panguluta Abu Bakar As-Siddiq mate panguluta Abu Bakar As-Siddiq disulai di panguluta Umar bin Khattab mate panguluta Umar isulai di panguluta Utsman bin Affan nariwatun nama parenta panguluta Utsman bin Affan azan Jumat digenapkan 2 kali napa genai weka 2 padahal riwatun nabita weka sisemi. Pertanyaan, magi ropanguluta Utsman barani pak genne iwe kadua banna jumai nariwatuna nabi tawe kasih semi pape balinna situasi dan kondisi yang menghendaki aga betuanna iya riwatuna nabi ta maega seleng tetapi dek nasiega jumlahna riwatuna panguluta Utsman betuana riwatuna panguluta Utsman megalak dan tahu dengan kesibukan pekerjaan masing-masing sehingga nareko cicemi bang tawe nareko sejumai menre pipak katok bae ya ketorengi mega tau terlambat lokamak juma. Oleh karenanya panguluta Utsman bin Affan mengeluarkan kebijakan tamana watue kumandangkan azan betuana yaro azan pertama pangobi maka dalok kamanan no mai elok diri pamulai
Si senana rapi ni watuna elori pamulai katok baik, mendre ni pak katok baik, mak bereselan basi payment. Itulah asan kedua. Berarti ia rodenre pertama bapang ngobi, asan kedua pertanda makada ipamulai ini. Agak sabakna nasabak situasi dan kondisi yang menghendaki, nasabak kesibukan masyarakat yang begitu banyak, oleh karenanya mesti engkau panggilan. Ya nahe maka dah Panglutta Utsman menggenapkan asan Jumat 2 kali, sementara deneng kana jame nabita, bukan berarti itu salah, tetapi itu berani dilakukan karena tidak bertentangan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi iya nahe maelo ripada cengi gangkana kuniro parlu nama ngaji, kuniro parlu na pengajiange barak kuaga iya ro ibadah-ibadata situ mui petunjuk na Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kaitanna si bawa ibadai engka hak desekna Nabi sallallahu alaihi wasallam rampi, maka de Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah bahwa pole ri sahabat na Nabi riasenge pangulutta Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala makadai qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka de pangulutta Abu Zar Al-Ghifari napuadanga nabita qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka de nabita rialeku la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, aja tapandang enteng ni decenge namu maragamuna ecuna. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, aja tapandang enteng ni decenge namu maragamuna ecuna. Nasabak bisa jadi ia natumatu amalak baicue pas salama ki ri assori mondrina puang aga betuana ya kaitanna si bawa ibadae napatu-patu kengi agamata aja nabatuana ia rega becu na irita aja maegana ia rega cedek na irita, tapi iritai kesempatata karena bisa jadi baecu, bisa jadi cede menurut pak kita mata ulu, tapi tidak menutup kemungkinan ia naromatu amalak becu pas salama ki re'assori mondrin napuangi. Walaki contoh disebutkan di dalam salah satu riwayat engka sahabat rijello mencaji Imam Masiji di Masjid Kuba, di Masjid Kuba masjid pertama na bangun nabita isaliwanna Madinah. Ternyata ia rola pos sahabat ijello mencaji imam, maka lain-lain bate nama pas sempajang. Caranya jadi imam unik. Agak sabana nasabak tungke rakang tulita 2 surah na baca. Tungke rakang tulita 2 surah na baca. Nah polerilalenna ya roduai tulina baca kulhuwa. Betuana ada tungke rakang tulina baca kulhuwa. Walaki contoh rakam memulangi selesai Al-Fatihah baca pangumpu ia rona bacai wadduha, selesai na baca wadduha na bacai kulhuwa, si senam menrek male rakam makaduai selesai Al-Fatihah na baca alam nasrah, selesai alam nasrah na baca si kulhuwa. Intina tungke rakang tuli engka kulhuwa.
Walhasil nasabak maleo ni mapas sempaja makro modele nah rapat dadakan ni jamaah yolik Pak Imam maka dia jamaah Pak Imam panas sebila bacamu magina tak dua muna surah mu baca magina mu pak kulik-kulik muna hakul huwa. Ternyata ia adalah pengimam termasuk imam keras kepala. Ya mina baliangi jamaah maka dia kumu cece bateku sapa ko iman lengi. Walhasil ternyata dek gak tahu kami nama kesip bacana ibandingkan ipa imam dilalena yaro kampung. Walhasil angkat tangan jamaah maka dah terserah iko pale pak imam agi-agi elok mujama. Walhasil jok kasih sempajak bire jamaah tetap makro modele nah tuling kamu nakul huwa dena siaga etana engka jamaah dek nolet tahang yalena lokasi sengi malaporo rinabita napis sengi imanna jadi ia turia sengi jamaah malaporo engka memang naturi watuna nabita jadi ajak mau tamat selala ada kong kajamaah tamat galam apisa akada bawanya lah ngati kami tu makuro modelin nekia Nabi sallallahu alaihi wasallam napa guru ki sek digau makda nareko engka tau malaporo ajak nama gati ki malah kesimpulan sebelum meminta keterangan dari pihak terlapor. Walhasil Nabi tanoli ipa imam maka dia topan ritata kuni tu monrohi kemana nawerengi fong Allah Ta'ala dua sebok na da colita se di sebok na timuta nasabak nelorengi puangi maenga maring kalinga makura bicara tapi kenyataan maku puangi saya engka tahu makura maring kalinga namanya bicara. Nabi tanoli pa imam maka dia Nabi ta ya fulan ya anu magin adek macoeri usulan jamaahmu magin atulimu pakuli kulingi kul huwa ternyata ya Allah pengimam maripo papi balina ya mina baliangi Nabi ta maka ya Rasulullah ya suruna Allah Ta'ala as-sabaranna pakuli kulingi kul huwa inni uhibbuha nasaba liwa upojinna kul huwa sisana mape bali maka daliwa upojinna kul huwa tapa maka de nabita hubbuka iyaha adkhalakal jannah papojim murikul huwa yana tumatu patama kosuruga nareko irita ya kul huwa liwala do poncona pak mi aya maripe tapi gara-gara papojinna lapong iman rikul huwa nari jamit tamak surga pamasina pong Allah Ta'ala aga betulan na yahe iya heden rekisai motivasi untuk semangat pi makamala ajak nairita makada becu ajak nairita makada cede nasabak namuni becu namuni cede kumadece ngina tarimana pong Allah Ta'ala ya tumatu passalama kiri asari mondrin nafuangi gangkana ya roden rekisai tapancaji motivasi riseseta tapi ajak nak kapan naria ceri gayana Pak Imam apa jangan sampai tapamatu imana masih jita tapanagi sotoy kulhuwa jangan sampai dapat pokok nakul huamat teruk maka dami mati jamai popo ustaz sebela kulu sih. Hadirin yang dimuliakan Allah iya nendre maka la tahkiranna minal ma'rufi syai'a ajak tapandang enteng ya malae namu maragamuna ecuna contoh lain ya he orang peangiki amala-amala maripe nasabak memang napa meto siri pamulai pengajian tapem jadi maripe ena yolo engka sahabatna nabita makunrai riaseng Ummu Rafi betuang ogi na yaro indo nala Rafi ya ani an Ummi Rafi'in radhiyallahu anha paupole ripangulut ta Ummu Rafi' radhiyallahu anha qalat makadai ya Rasulullah dullani ala amalin ya'juruni Allahu azza wa jalla alaih
dullani ala amalin ya'jurunillahu azza wa jalla alaih. Surona Allah Ta'ala tajallorenga amala nareko ujamai iyaro amalae nawerenga appalamaiga fong Allah Ta'ala nekia iyaro nellawe amala malomo namaiga appalanna yanaro kapan riaseng murah meriah masempo na marwa ya. Nah sapa imalomoe na mega palan qala maka de nabita ya Rafi Ummu Rafi iza kumti ila salati nareko elok komas sempajang fasabbihillaha ta'ala ashran at-tasbih korifong Allah Ta'ala we ka-10 makuli rigau engkan nari bacai subhanallah 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 we ka-10 makuli wa hallilihi ashran at-tahlileki we ka-10 makuli rigau engkan nari bacai la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wahmadihi ashran at-tahmideki we ka-10 rigau engkan nari bacai alhamdulillah 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 we ka-10 wa kabbirihi ashran takabbereki we ka-10 rigau engkan nari bacai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wastaghfirihi ashran istighfarki we ka-10 rigau engkan nari bacai astaghfirullah 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 we ka-10 makuli. Pertanyaan agak alek birna ya roh. Maka dia Nabi fa innaki idza sabbahti nasaba nareko mattasabbeko namu baca maka da subhanallah 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 we ka-10 makulin riolo temas sempajata qala mappe bali fong Allah Ta'ala maka da hazali tawaku yatu wa idza halalti nareko matahleleki digau engkan nari baca la ilaha illallah la ilaha illallah qala maka da sifong Allah Ta'ala hazali tawakuto yatu wa idza hamidti nareko matahmedeki digau engkan nari baca alhamdulillah 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 qala maka da sifong Allah Ta'ala hazali tawakuto yatu wa idza kabbarti nareko takabbereki rigau engkana makadaki Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar qala makada sifong Allah Ta'ala hazali tawakutoyatu. Pertanyaan agana tawata ini sahabat tawana mana puang subhanallah tawana puang alhamdulillah tawana puang la ilaha illallah tawana puang Allahu akbar tawana puang. Pertanyaan agana tawata ini wa idastaghfarti nareko istighfarki ribace maka da astaghfirullah 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 we ka-10 makuli betona tak dampeng puang tak dampeng puang tak dampeng puang qala mappe bali fong Allah Ta'ala maka da kad fa'altu pura upak dupa niatu aga betuana yahe amala maripe kuelo ki masempanya natap serewi saisan nato pandritata maka daya rodendre bacae maka singiri ala sikiri pallawangan nabange si bawa kamu betuana kupurani mas sempaja sunnah kabelia itajet tajengi kamu nama sagena muawat tueri seseta maka singi nareko ria malake ngiaro subhanallah we ka-10 la ilaha illallah we ka-10 alhamdulillah we ka-10 Allahu akbar we ka-10 astaghfirullah we ka-10. Ternyata nareko ria malake ngiaro mancaji wisaba nak dampengi ki fong Allah Ta'ala liwe ripet na yahe modala 2 menit maka bisa jadi dia nak genap 2 menit ya roy baca subhanallah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah alhamdulillah 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 ke-10
Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar ke 10 nena astagfirullah bisa jadi dek nagenna 2 menit ibaca neki mancaji wisaba nak dampengi ki Allah subhanahu wa ta'ala ya nah den rimak kedanna la tahkiranna minal ma'rufi syai'a ajak nari pandang enteng amalae namu maragamuna ecuna. Terakhir taparajeka dan penghadirin yang dimuliakan Allah, kunci yang ketiga kaitannya dengan beramal ia naritu ia rofong Allah ta'ala nasuroki makamala ritaru maega amalata tetapi natajenge fong Allah ta'ala taniyatu amegangenna amalak tak bawang tapi natajenge fong Allah ta'ala annannungenna amalak tak istilah agamana istiqamah engka ga dasarna engka hak desetna nabi tarampe maka de nabi ta ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla amala kaminan napuji fong Allah ta'ala ia naritu amala manannungenge namu cek dek muna aga betuana taruh ni cek dek yang penting manannungengi berarti aku pale dek panarulet tare mega amalata taruh ni cek dek yang penting manannungengi Ustaz dek paule moto tangga beni mas sempaja sunnah dek paule pananungi sempaja duhaku dek paule pananungi baca koraku engka garo amala maripe na ternyata matandre dan nia malek di pamalekna pape balinna sebagai penutup mamuare wat dingiri pananungi nyai agayaro disebutkan di dalam salah satu kitab konon engkah hak desekna nabita maka dai panguluta Umar bin Khattab panguluta Umaran rampe sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul purai ueng kalinga narampe nabita maka de nabita mammasha ila halaqati alimin nigi tau mahadere kiwi pengajian atau pandritai pada ni acara teun ni engka ki hadere pengajian nigi malala loka hadere kiwi pengajian nasedi atau pandrita kana lahu bi kulli khutwatin mi'atu hasanah majepu tungke jongka na ajena lolongengi siratu dece tungke jongka na ajena lolongengi siratu dece. Pertanyaan siap jongkau na aje tai igana pamalekna wa idza jalasa indahu nareko na padecengi witudanna wastama'a ma yaqulu nanniana tumakniwi na padecengi engkalingana ya pengajiange kana lahu bi kulli kalimatin hasanah majeputung ke lapa adanna ya roto pandritai lolongan itu rialena se di dece. Pertanyaan mapamula rodendre mak bereseleku letuk makukwange siaga ni ro ada upau. Ini menunjukkan tandre paro raja paro dan nia ega paro alek birena ya ro pengajian. Oleh karenanya nareko pale dek panarulet tare mega amalata paling tidak mamadeni yahe modala wettumi bawat tudat cinampe untuk macueri pengajiangi ternyata weddingi nawere dece maega fong Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kedepannya weddiki pada sioli oli weddiki pada sipakin raindra na di roaki masjidta na weddingi pedek maega bere jamae dayan tak kalah penting weddingi pedek marwa pengajiangi
Saya kira yang harus sempat urampe rilalena kesempatan malak biewe iye bara sebagai mukaddimah pengajiata. Nah sabak sitonganna purani pengajian rumah biasa. Tapi sempat ima petu nari makwana nari tunapa siri pamulai iye wani ipancaji rodin ri materita sebagai mukaddimah pengajian. Mudah-mudahan ri pengajian mangoloe wedingi ibicara dua telu pakasiwiang yang bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian untuk sementara. Siapa tahu ripallah wanget tak engka melok makutana, saya persilahkan. Aku dek gaga, iba cepat dongeng. Ya. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi Pakutanana alena to malek bita. Satu wedi muagaro ibaca ngepati atau mateta nenero to mak baca engka to magaro apalan alolongan makro kapapat ye oh iya Bapak ternyata pakutanana tania to matewe ribaca ngepati ya wedi garo ibaca ngepati atau tuoi ya orang yang hidup. Pertanyaan untuk Bali wiro pakutanata agamemet tujuannya nari baca ngepati ha terus satu agamemet tujuannya selama ya tujuan napak doangeng maka itu dibenarkan. Dek nasabak memang engkau diserampai afdalut doai alhamdulillah sikes-sikesin napak doange iya naritu alhamdulillah sementara al-fatihah pamulanna alhamdulillah. Oleh karenanya maka de topan ditata ku baca kipak doangan maka sikuri baca toi alhamdulillah betana ibaca toi surah alhamdulillah aga yaru suratul fatihah. Nah sabab memang sikesik hadisna nabita afdaluz zikri la ilaha illallah sikesina zikri la ilaha illallah wa afdalud duai alhamdulillah sikesina pak doangan iya naritu alhamdulillah. Engka saya sana topan ditata betuangi maka da akatana ya roh sikesina pak doangan iya naritu suratul fatihah. Nah sabab pamulana suratul fatihah alhamdulillah. Wadi garo dibaca pak doangan atau tuai dibaca al-fatihah atau tuai nareko iya roh fatihata ipancaji pak doangan maka itu menunjukkan boleh sehingga dek nama gaga dibaca pak doangan tak pada jeka dampun iya pribadi wala tradisi wirialeku tungke elok tak mapangaji termasuk kuelo kak macerama termasuk kuelo kak mapak guru ubacangi lek biriolo al-fatihah nabita ubacangi al-fatihah dua itu pajajiaku ubacangi al-fatihah sininna guru-guruku nenek upacangi al-fatihah sininna topan ritata. Bahkan saya mengajak semua jamaah untuk sama-sama ikut membaca agak sabakna nareko mate ni pale barakuaga barakana al-fatihah mancaji sabai nariat dan pengemanat dosane rugu-ruguruku riat dan pengat dosana dua itu pajajiaku nekia nareko tua mupi pale mamuarek barakat na suratul fatihah ilam peri wisunget nah iya ro menang dan nia iwerengi adisi disingang ipak barakai atu tuangen. Pertanyaan magini yang ngeramanang ya roh nasabak malaka kesimpulan engka kak tu dan rion rongewe bukan karena kehebatan pribadi tapi engka ki tu dan rion rongewe nasabak barakat namanya ya roh
pak doangan atau pajajiata pak disengenamanan roguruta. Kemudian yang kedua, magina al-fatihah ialah pembukaan. Nasabah ia turia sengi al-fatihah betuan apa timpa pembuka. Oleh karenanya kuelo ki palembai uwaina botoloe rilalena kacai na pada tatutu majeput tabuka ile biriolo patutu na botoloe tabuka toilet biriolo patutu na kacai na inapa tapalemba uwaina na reko pada ni tak buka patutu na insyaallah malemak tumatul lete uwaina. Iya ro iya pribadi he kuelo kama pa guru elo kama pangaji elo kama ceramah webarai aleku botolo iya he jamaai rie bara ikaca bara kuaga iya de uwaina botoloe malomo lette ri jamaai mare loki ri fongallahu taala bara kuaga na timpa yolo patutuna gangkanna pada ribaca al-fatihah supaya yang bicara terbuka to mareng kalingai tak buka to nareko pada ni tak buka insyaallah malomo tumatul lete yaro agagai. Hadirin yang dimuliakan, saya kira dari kero pakutanata make dewe digari baca al-fatihah atau tuwe pape balina we dilade walaki contoh tapi ya he dek na weding ipancaji dasar sitongenna nasabak tania kisah poleri nabita alena to malebita Dr. Amin baru Dr. Amin baru puraka na curitangan langsung nasabak tuwa mupi emakna tuwa mupi indokna Dr. Amin. Ternyata indokna Dr. Amin tungke uleng napa temek korangi weka 6 makuli setiap bulan 6 kali khatam Quran gangkana sewa waktu makutane Dr. Amin ri indokna maka dama magir na maliwala dek tapa temek baca korangi maka dana mis semua ga maka da iga ubacanga Quran. Maka Dr. Amin iga memang mak ternyata mape bali indok nama kedana aku mengaji kak tuli ko ngerang ternyata iya ro emak na Dr. Amin dilalena tas siulengi tuli napa temerengi baca Quran anakna betul tuli napa temerengi baca Quran Dr. Amin tua mupir yang kana maka Dr. Amin kuka romala kesimpulan barakak nana rokapa baca Quran na emakku laurialeku nasabari apaku maku pangalina sehingga itu sekalipun dia nawat dingi pancaji dasar ya nasabat tania poleri nabita tapi itu bisa menjadi contoh bahwasanya bukan menjadi sebuah persoalan apatah lagi kalau memang kita niatkan itu sebagai doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian ya. Ada cini kapan? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakutanana alena to malabita ku baca ki suratul Fatihah ikiringi al-Fatihah siapa saja tetek garo isunna kengi riaka 25 ta ya jawaban pertama mudek mana riaka 5 yang jadi toma mudek mana riaka cuma iaro ibacana al-Fatihah sebagai aga ternyata sebagai pak doangan nah salah sedi adabu doa pangaderengi nareko marilo doa ki raf'ul yadaini isunnakan ngiriaka 25 ta oleh karenanya kuribaca al-Fatihah sebagai pak doangan tidak salah kalau tidak diangkat dua tangan ne kiamalek bi inareko riaka 25 ta karena memang kita baca al-Fatihah itu sebagai doa sementara raf'ul yadaini riaka na 25 ta isunnakan ngiriwatut ta baca pak doangan saya kira demikian iya ada cini kapan ya iya terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Pakutanan alena to malabita engka ustaz menrek makkato bari mimbarae cice mi makkato ba na telu modele na suruh benah. Cice mi makkato ba na telu modele na suruh benah. Pure nak bowo, pure na selendang, pure na paling na bawa ku salengkan. Taparajeka dampe satu tanyama persoalan ya roh. Tanyama persoalan. Yang kedua, sekalipun tania persoalan nekia agi elok rijama ia romelo iperhatikan bukan sekedar boleh dan tidak, tapi yang perlu diperhatikan pantas atau tidak pantas, layak atau tidak. Betul agi elok ijama tania bawa maka dawedding ia regana de, tapi sitina aja ga ya regana de. Nah sabab weddi jaji engka gau sitonganna menurut agama weddi mua, tetapi samana makura sitina ajai. Oleh karenanya kumas suruh beki si rupa na modele nah sabab benenge si rupa mi modele tidak mungkin engka makutan. Ini menunjukkan nasabah telu modele suruh nasabari mompo pakutanai, tapi kita berusaha berbaik sangka nulir rokapa utu nanak bowo nasabah kede rokapa gangkana tak denai gangkana naselendangi nih ternyata kedo si gangkana napalete si dan sebagainya. Tetapi bagaimana memang itu jawabannya tanya mah persoalan dek lagi nasuruh dek to mana magaga. Jadi bukan menjadi persoalan ya. Saya kira demikian. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.